تماشاوان هیجا نهال سر خطی حواله کمی برنامه وان کو ده تلویزیون آمده اون وی به برنامه چیروک بیش و هری داویجی به برنامه پیره گروک ناستیکن حواله می ایهان ارکمن امین هاد درباره لیستیک که ده لیستیک شانوی ده پر هفپیوین بکن وی آماده کریه لیستیکا سرگون حواله ایهان ماموسته مرحباشتره دم باش مرحبا جوارا دبم میوان مالاخو الجی جبوم کیف خاشیه ساق بوده هر هبی نهات لیستیک کنو آماده کرد تا گل کاری سرکفتی چکر حتی نها و نها جی تو ریویتیه خوی هنر و اکران به پیره گروک دگرینه و چرم بیجن پیره می گروک نها جمر چه آماده کری لیستیک کناوی سرگون چکریه ام پیشیشته قالا جیروکا و لیستیک دخوازن ببهیزن جیروکا و لیستیک چیه؟ اف جبوم دیندایی که لیستیکا سرگون ریشا پوچ سرحده به دوکا me او derdi ku bêderman e. Sirgûn jî biya min sirgûn jî derdekî bêderman e. Ez deyndarê gelek nivîskara dengbêja çîrokbêja me helbet. Ji wan nivîskaran sê kes Celadet Elî Bedirxan Bek, Erebê Şemo û Mehmet Uzun hingî xortaniya xwe heya roja îrohîn min berhemê her sê nivîskaran jî xwandine, arşîva hawarê xwandiye. Bi xêra televizyona me jî min derbarê jiyana Celadet Mîr Bedirxan da belgefîlmeke bi navê Leheng Celadet Elî Bedirxan jî amade kiribû. Ya Erebê Şemo jî disa dokümantereke qasî 20 deqa ya navdarê me Erebê Şemo jî amade kiribû. Dûra berhemê derbarê van her sê nivîskara da hatine nivîsandin min ew jî xwandin. Bi dema me belgefîlma Leheng ya Celadet Elî Bedirxan çêkir, wê gavê me sînemxanê ra jî hevdîtin çêkir. Bi piştgiriya wê em derketibûn wê rêwîtiyê. Me bi wê ra jî behsa Celadet Elî Bedirxan Bek kiribû. Disa wan salê ku Celadet Elî Bedirxan Bek hawarê derdixe, zarokekî 13-14 salê Ehmed Kurdî, wan rojnamê hawarê ji Rojava Binxetê hildetîne Bakur belav dike. Em bi wî re jî axivîn Celadet Elî Bedirxan Bek. Dûra min berê xwe da Qafqasyayê, warê ku Erebê Şemo hembajariyê min e, lê salê 1916-17 tir van dera sirgûn bûne çûne Sovyetîstana berê. Min berê xwe da Qafqasyayê, ez çûm Ermenistanê, Gurcistanê, ew kesê ku bi Erebê Şemo re rabûbûn, rûniştibûn, min bi wan ra jî xeber da. û kesê ku Mehmet Uzun ra danûstandinê wan hebûn bi wan ra jî. Herî dawî min xwast ez deynê xwe bidim van her sê nivîskar û rewşenbîran. Min xwast disa bi şexsê wan da ew birîna ku emrê wê ya qasî mirovatiyê kûr û dûr e ya sirgûniyê di şexsê van her sê nivîskar û rewşenbîra da bînin ziman. Rojên Celadet Elî Bedirxan Bek yên Şamê, rojên Erebê Şemo yên sirgûniyê yên Sîbiryayê û rojên Mehmet Uzun Stokholmê wê nexweşiya bêderman dikeve şûn ve digere welat. Min wan her sê rewşenbîr û nivîskarê me gêlî bi gêlî ew serpêhatiyên wanê wan dema lîstikek amade kir. Dibêjim ev lîstika ne bi carekê. Xortaniya min vir va kedek heye, dû wê kedê bû. Min ev lîstika amade kir, dûra çend derhênera ra hevdîtinê me çêbû. Herî dawî Sabri Ejder Özîç, ew jî hevalekî me ye, wî piştgiriyan bikir derhênera û festîvalê şanoyan jî pêketîne ev 19 sal e. Bi piştgiriya wî ya me lîstika xwe amade kir. Premyera wê ya em ê 14 îlonê li Kadıköy'a İstanbulê bilîzin. Navê Kadıköy Eğitim Sahnesi, navê sahne erê.
ساعت 20 ایواره 14 ایلونی جبر که جلادت علی بدرخان بک لقاضی که جدایی کوبو ار سرگونی تابع خواه کربو امریویا تم سرگونی در باس بو لی استنبول جی حز دکر جلادت علی بدرخان بک استنبول استم دو بجم ارده کت سرچو گرویا حرشیم ول لور عشقی کت دلی ویا شوتی لور حسکریه خود دو خویش سرگونیه بری خدا سرگونیه دنی جبر ویا که لیستکا اولا میورا بلیزن دورا بین باجار عرب شامو لور قرصه بلیزن دورا امی بری خود بدن سیورگی گر کد درفت چه بله سیورگی هم سالونه که پیدا بکن و امی سیورگی بلیزن دورا جی مالاوانا آوا کرد جمعه بیشن ورین کیجان گندی نافچه باجار ولات و دروایی ولات امی بری خودین وان داره حتی چند روزه بری ویا اوه که تونه که مدیای یا باشور راه پیبینه که مچه بو چند کسی او برنامه تماشا کرد بود خواستن مرم باشورش بریزن به لیستی که خوزی یا بخیر یا بخیر براستی مره کلجان دبید ده پرخوشی آنی زمان به زمان ویژه‌ای ساعت تا خوش به از باورم وی کارک پر سرکفتی جی درکوه اش برگو کاری تی بری امزانم از دخوازم وی بپرسم جی حوال خانه ها گو تا او قصلی کلین کردن سر جیان و هر سی روشنبیرین کرد به تایبتی جیان وانی سرگونی خالا هری زیده بالاتا کشاند چی بو؟ حسیت باندور ولات سرتکر هری حسیت ولات نور روشن بی راستی جی وجدانا گلی خونه دما که دستلاتار بخوازن گلی کی دستسر بکن بتپسینن کمکوژیه دا در باس بکن اول ایریشی روشنبیره وانا دکن بله او روشنبیره که جه مرن او گرتن خلاص کنه گه به دست دستلاتارم چونه سرگونیه گه شی نچار مانه بری خدانه سرگونیه لی دبکو جانه خو خلاص کردن لی از دوی باوریه دامه ام بجم بشا محمد اوزون ده هیا خواهن خدا باوی خود بینه میناک ام بجم تم خواهن خدا از دوی باوریه دامه تم خواهن خدا ولاد تجی لی آلی که وانا سرگونیه ملف چه قاسی حدریه دابه چه قاسی ناوا شیر و شکر دابه جی ولاد شیرین تیر نینه بیا هری باشی هند جی تمام مجان من وراتم یعنی از وی داره لی دخل وی روشن جبو برنامه تا باس کرد از وی بشن جبو برنامه پیر گروک من لیخسته تاشه بس بزو قرصه خواد من چون ناغروش تفلی سی خواد چون ایوار شیف جی می یریوانه خواد جبر که اونا هموش وراتی من از دوری خوشی نحسیبیم لیکن بجن آوروپا سیبیریا بر دوره حالا وان داویا داشی وان سال داوی داشی بو وقت قدره که جبو گلمه جبر که گلمه هری بهتر تمام شبکی دومدریج جیا لیوان سال این داوی دا وان چند سال داوین دا پر بکوتیا را رو بر رومان و بر خدان آوروپای نه گله کسی کوچ برم مخواست دلی من بر دلی وان باشی بشوته و من وساجی هیس کرد و دکتم وی ریوتی یا که هری از ایشاندم ده شخص وان روشنبیر مدا حسرت ولات بود دسا یا که دسا از دویمین بیجم از ایشاندم تم دگوتن شورش اول زار خود خون سری زار خود خون عرب شمو شورشگر بود 17 سال یا خدا جبو شورش بولشه بگم دخبته لقرسه سال قامش جار اول تیگرتنه ده ناوا خبات پیروزایی جشن یکی گلان سال 1917 ده لی بنیرن هی روسیای سوویت شورش فکر نهاتیه عرب شمو بروی شورشه و چند مها بری شورش تیگرتنه سال قامشه دور را دما کمکشی را رو به رو دمینه گلمه ازدی لبش اونا در باسی سوویت دبین لی سال 1937 دا
دما پر روشن بیر تینه گرتنی ستالین روشن بیرا دگره ده بن باندورا پسیکولوژیا شر جهان دویمین دا یک و تی سرگونی شاندن یکشی عرب شاموه عرب شاموه گاوه دبیجه اری شورش یا مبو اری شورش یا مبو مپیکانی لی دولت نیا مبو به دولت بون کتی بونه نبنه را بله دنجی تاثیره که پرمزدن سر میکرد بله دستا دما محمد اوزو جراد بجن که بجیش که جراد بجن چند روز امریته ماه راست جراد بجن چند روز تی داوی مانه و نخاشخانی درتی بریار دادت بجازه وگرم ولد لی باور بکه به زوره دستور وگر ولد چی دستینه جبر که اشته بالفری صابه هر را گلوت اشته نبه خطر چی نبه دما دی آمده کرد قدر شناسن گل آمده بر نخاشخانه قادا دری چیه وی گاوه اجی چون قادا دری چیه چون نخاشخانه جی لی درفت نبوین بویا ببینین جبر که تداوی اویانه که زحمت بو دری چیه هر ایوار کنه کاتبو بگرتن وی ایواره هر روش ایواره وی کنی دا دنگ بیش دهات ستراند گوتن جبر که زانه بود همو برهم خدا محمد اوزون سرپیاتی و گوتن دنگ بیجا کریا رومان جیرا حواتی دکرن وان روژوی زحمتی دا وصا پیرو پکی ام ده مرق بکن هوا که تگو ام جیل سرگونه و حزباورم پیدویا مجی بدیتنا و برهما گرانبوها هیه پلان سازیت ده هاتنا هیل اوروپا جی هیه گوت و برهمه نشانی کردستانی سرگونه بده از بیجم هر سه لهنگ می لیستی که عرب شام مجردات علی بدرخان بگو محمد اوزون هر سک هم جیانا خود دینن زمان هم جیانا هر یک جیانا دنگ بیجه هری نزیکی خوشی لیستی که داتینه زمان به شاهدی خود میناک لیستک به بلورا احمد فرمانی کی دست بید که جردات علی بدرخان بحث حوالتی خو احمد فرمانی کی جید که احمد فرمانی کی جان قوناغا دا ستره مینا قوناغا ابراهیم بگیر ملی داشت ستره لی هری داوی دی قوناغا جلالت علی بدرخان دا دستره حیاک روژا جلالت علی بدرخان شیان خود دست ده مینا عرب شمو دما سیبیریای سرگونه لور دنگبش سیاد شامه جی سرگونه سیاد شامه فیلار و قاچاق دست رومه دروه جتاشخانه ارزلم دروه در باسی سوویت دبه لوجی تیت دوانبار کرن وک جاسوس رومه تی گرتن ویا دشین سیبیریای سرگونی دسا محمد اوزون ما گو دنگ بشتین ایواره بنوان کونه داری چیه دا دسترین محمود قزل دما سترانا بنفش نارین و جنبری دبیجه حسی خود ناگره محمد اوزون از دخوازم بلیست که بین آوروپایی جی بجیم من بری ویا دخواست او پروژه منی برین اونی چیروک بجیم دکرن ما چیروکن موزیکال چکر من خواست از وانجی بینم آوروپایی حتی هم دنگ بجیم من را گوتن دنگ بج که معروف و شمدین گوتن اره هنجان وره هم تاوی افتو آوروپایی برنامه چه بکن لی او دفت چه نبو کسی پشکری ندام نزا سابیشنام کسی پشکری ندام هری داوی مالاوی آوا ما مستحقین سرقان و خلیل خانگی از حرمتاری خود هر دیاراج دشینم بسا کک معروف و کک شمدین راجی دشینم پروژه که وانه هبو یا وانه جی دسا 4 نیسان دا برنامه که وانه هبو خواستن حکیم سرقان ما هلبست خواندن او جی دسترا خلیل خمگی جی دسترا از به چیروک و هلبستی وانا مزن بو دخواستن هجی بیم را خوان دا چیروک کا ببیجم لی نبو
Ez di wê baweriyê de me ew Kurdê me ku ji ber ku ez Avrupayê nizan. Yani ez ê bê me ku derkevim serdikê ku bilîzim ez wêya nizan. Ez diçim Kazakistanê dilîzim, Kırgızistan'ı dilizim, Moskova'yı dilizim, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı. Lez Avrupa'yı nasıl nakim? Eğer bu pişkiriye bidin min, ez dixwazim bê me wê derê, civaka me ku bi vî derdî dilê wana şewtiye bi hesreta welat dijîn, ez dixwazim bê me li hemberî wan jî bilîzim, em tev bigirîn, tev bikenin. بله یعنی به مناسبت وی برنامه ام و وی بانگی دگهینن تفگیره چانده جی و شخصی جی از جی هوالار بیجم هیوی دیکن هم سری دویزه و کدینش خو ریخستن کرن او ارگانیزاسیون اویل وره او سازیه مجی هیه و پر رابن هیوی دیکم او بچه سری و اشتر دعوتنامه یک در که وراجی گلی ما ام ورن زندی تماشا بکن. Ya bixêr. بله باشی پیرو گلک سپاس دیکن جبو بشتر بوناته و ام دبیجن برا ریا لیستیکا سرگونی وکیلی به و امی مراقل بنده بین گو ام جی لورا تا ببینن تماشا بکن. Eji sıra ve hürmeti xwe ji we hemû hevalên xebatkar û temaşevanê me re dişînim. Mala we ava hûn bûn vesîle min xwe anî ziman. Bimînin bi xêr û xweşî. Sağ ol, tu jî bimîn xoşiyê de, selav ûrê.